Mwenyezi Mungu yamnike rehema, yamnike reusiti njema, yamnike maisha mema, yamnike surtout ya sante. Insha Allahu heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika. Salama mzaza hangu mtukufu Hanifa episetu, manama mtukufu Momo Hassani we mtukufu. Esa tuna mjomba hangu Hassan Jaya mjomba hangu mtukufu kama mwanza mimi mstendo ndondo la waridi. Mimi mwanza mimi mstendo ndondo la waridi. Sasa mwana sanja yabo sasa tuna mwana mtukufu procureur Aliyumin Homluani wede mzee sasa tuna sonja yabo nganywenji bano nganywenji watukufu ngamina madambili basi na nzao nifanya hata nizibirele tasila leo watukufu ye message ya handani nganjo huja nijibu ye l'opposition hanga jamba remouvement iparwao rilemewa esa mwishaka warongwa leo ye mouvement hiyo ukaya usukwa maudu ngwanzao wa manifeste place de l'indépendance haruma e kapitali haruma omjiwa yezi wa moroni maudu jumwa wele wo jumwani aringo ndo manifeste contre ne la vie chère contre nezibero nai harmayensi dezitsokir harmayensi esa riensi ketsuhenda arwana komangwa tabi hao wanakomar kwa suna bendro hila o wakomangwa tabi hao ndondro donc iyonde message ya handani jonja nijibu ye mouvement nanu wanyana siwa hedaula ya mabajani ni jeni wajibu le suala hilo njeni wajibu bana njeni wajibu bakomar ba karna kubali mitsina kubali hata mimi patagonu njaka njani heba leo ndongowe sharangu neshia ye message afanyi wane mouvement rilemewa tambuka na nije ni wa reponde na nije neleze o wakomori watsikiri wa hadalo manama mtukufu le grand patriote Hamadan Bay wede mzee manama mtukufu Goda Mfana Nambaba salama na swendile yode message ndani batukufu Hajimbai Swalihi tawa sawanjia onra daula ya nrabo daula ya mabajani tawa wani sonjia abani mitsoji bakamjaba ndo Hajimbai dawe kansona le grand patriote twa bahasumana njabanu mitsoji biwa parce que mwijabanu ijo kirimele wezo njoka hamba banabo kanganye magiri nganye maguruguru ukabana mazingara mzingara shejo kirimele wezo njo hamba ijo kiri yode message ya ndani batukufu ngarjo jarma message ya bili ngarjo huja rijibu esanga bondongo za haja bwa komori de bashari mnabwizi nganjiro zama ka bashari mnabwizi hodembeni mitsina hunchililia mimi no vanu mikati zingara ndongoyo katsamba labo mitsina mikachililia komoti undu jawabu komoti undu solution nganjunda jusqu'au bout koma yeshonga shinu mda hutinzo murwa hahi koma yeshonga shinu ekabala kajandre haya juha ya tahaswamaha wa komora ya tahaswamaha madwamana wa hensi ya hatu ya tahaswamaha rais wa hedaula daina madame première hambari darwesh demzaze wa hensi ya hatu ekabala ndahatso juha tahaswamaha hajuhari tahaswamaha mimi patagoni nema na mtukufu Hamadan Bay heli akadambaba hahe tijomswami hata mimi tijomswami hii ni mlawi mimi njajo kansido vumbatse na tijomlawa atatijofanya ta ya tola prison parce que ha reconnaisse kaya hafanya nayi ha reconnaisse kaya hakahenda tro bashari mnabwizi hodembeni yabo leo mimi nganjo jaba komori ndachombo kabone gosato vanwe wa peu onede mwana nyuho yoti haki balatole safungwa no imda hujala choka ya bati parotola prison mda hutuzo murwa hahi na choka yabo hata ya tiparoto olo yode message ya bili watukufu rani jaje message ndani ngananzo nijibu mbavi msamani rangu batidwaza ye mna message na kanza ntende nijibu mbavi baba mianza ni vira mbaiza message rangu ngeni jarmu message ya ndani tikanza ni vira message rangu tikanza ni rejeze mbavi wanyanasi walohunu Faransa walohunu Ulaya wambao mnyanya wambao izo wanzao Faransa ishange ngamzi joao nimlohunu Faransa ye Faransa ishange keti ya mahale wa Faransa ba sanga monao katsawa wandiso buhematso wandiso ushange ngwaye ngawo les étrangers
les immigrés hata walona papier, hata walona les cartes de séjour, il y a 1 an ou 2 ans ou il y a 10 ans, hata walona ze nationalité uka ijo kiri 2026 vanu ça se veut dire que karewa hunu Faransa ye front national wa gagne donc un grand changement hunu Faransa, un grand changement haruma les immigrés njanja au niveau au niveau des nationalités ou des cartes de séjour et ça heni manamkomoro jo parsonge na hila ngufanyo hila banu nguro hitso hangombo makalu maziro ye parisiwa henda garde à vue na mjokaya bongo joretriwa ekaka na carte identité française ngujoretriwa yo ekaka na carte de séjour ngujoretriwa ya bahizo sayo tena asiswa ya siswari harmonsi ya lai ntikado handani ni zambao shanga lilizi repete sa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia rokaya ardoshelizana bwa komori beshelea yinde mana kanga ndongozo nyanasi wa he surtout nyanasi wa he daula mabajani ndongoze Faharidini wa Sedabudu ndongoze Haji Mbaye abaka Haji Mbaye swale kadodea yetu ambe politiki ba sha yatundi hari mwa problem bu Haji Mbaye nambe mwanama mtukufu le grand patriote Swaba Hasumani nambe barufu adungo chabani Ernest Zombo na mangalezo mbozinu vanti kanza na fanyi kudeta yo wakomore ye dunia change ye Faransa change keti ya majana wakomori mbruna tapilie banaba samdra par sembahazi ya zingare mbahazi adofanya zingare walo ho chômage njajamba wandu wakansi ramaseka na pebahi watanzo wafanya mbando ngoyo sha watsodo tushe ye RSA ela kafu basi izo kazi na kai horenda wo mbruna jitapilia tembahazi ya zingare mtwanza ni kemlenga nsojara mwe message ndani sikambanga njo tende ninjie harumwa ye mouvement lemewa shanga njo ngantendo ninjie harumwa Bashari Mnabwizi hodembe ukaba tukufu wa komori mwishia ngasina 2 semaines van Bashari Mnabwizi handra parwa kwa mahakama hakenda ya jujiwa hakenda ya jibu hakenda jibu ye mirongo mi ya kadohamba nanwa wizi ya kadofanya haparo ndi ya jibu isaka yandia pashale gari ya kambali enda kwa mahakama handratula sirom latuzo murohahi hatula sirom manamshambalia jaishambalia hakado ndambabi wala kadenda mbabi sabarindri ngemwadendo nondo hatenkoyo nkoyenge mwade latuzo murohahi kwa mahakama ye kansi hakansi yetofanya 2 minutes hardajwa himi ebala sabarindri dabo yakoze nko ngemwade nkoyo latuzo murohahi mdatuzo murahe hakondo hata wala ntu yazingara Dar es Salaam haka gabari hakamnene haka gabari nono haka navuyu bahaba sa hakondo on Bashari Mnabwizi abasa hakondo hata bakomora tizabo mahakama juzi na muzisondo wa mahakama juma biani ka negociateur balakatsa bandrabo ho mahakama Bashari Mnabwizi tizamba yeto kansi 2 minutes harda juha ya watujo kanti ntujwa bane besado hado ngutso ntujwa shejo kiribese ngutsora mazi hatu ngutsora mazindu prison yo ngutso heziwa iho mikro yo mikiro ya heziwa hodu finibese shaka tujo kanti ye kanti 2 minutes ngutsora juha himi ye juha himi harbi hambo kanga jodom shanani de anyawo hendom shanani wardi haja même système 2 minutes harda himi ganzodom shanani se na muziso kwa mahakama juzi yabana zunimene seni nywanyana si mdungo mremba le koti nyinyi mumani yao ukatsola nge prison kabati mzima danyi umfikiri kabati mzima danyi umashelewo sha rangwa perdile ya zingaro mumlawa kamchunjwa mba habari hata zinu keje kabidini zambe shana nzo ni mashelizeni nywando makamremba le koti nganzo nimeshelezeni sutunyu wa komori nyuma baki wa heda ule mabajani eshelea mrina tafadhali mrina rengeze responsabilité zahe mrina rengeze sécurité yahe banga mo na mishezo na babane za Bashari Mnabwizi tu ngufo prison ngufo esa sola wa mahakama juzi harbi hafungwa 5 za kamili bakomori
Abana premier manga nzuluma tsinuka ya wa Komori mrina fahamu mruna rengeye security hahi nando mamba umnyanya shelea mona bashari mnabwizi hakabanu hakada ze famiza hatu hadamza zangu atabasi hadalwe grand notable wa homji mtukufu mitsamili mchini mbabaha madambaye mzee watu hamadambaye hakanti banu hampuanwe hansi hampashewo hamrongoza madarau hamkaza twabiambi kabati suala kabati ndungombia tumkaza henda tafanya message ndaru halima mzee wa hatu ndasizo mrohai mchacho amba iraisi wa hedauli mchacho amba demzaze wa hensi ya hatu madamu ambari darwesh ya kensi ya mkaze ndabu ya mpweni hensi ino hansa tabasi ya mkaze zidwa ya mkaze zifubwe zi wede mzaze wa hensi ya hatu wa madame premieri wa Komori wa madame premieri mchacho amba renge le secrétaire général wa gouvernement Nour El Fatou ya kensi ya mpweni hansi ya mkaze zifubwe zi ya mkaze ndabu badinga bandronji watukufu wa hensi ya hatu heli ya kansi ya kawadeya heli ya kawasifu no akaza twabiambi heli ya kawasifu no akaza ya wakazanrabo badi hada watukufu wenji wa Komori na bonyi nyuma kamshangiria makando mbeshe mapesa tena mdaza mkaansi mkamshangiria mumremale kotsi dungi ya bango fanyondo dungi ya dode matwamana dungi ya dode mzaze wa negociateur dungi ya dode mbaba wa hamadambai dungi ya tuziye banga wa intouchable ni hazaba ro minga mihunu Dar Salama nuka ngami hunu Dar Salama kabatsi mrujo shina janda nge hunu ye dawla Komori kwa na shina janda nge hunu nga watiti ngami intouchable hazamba haruma abo ya Dar Salama shasule ndarengwa ikajamaga intouchable harengwa siswa Komori Yabana nzuni mwambia ni makado mremale kotsi ukamwishezo na babano tizamba kabati mrundanyi umweshelewo kabati mrundanyi ufanya message ufanya message hauma tsofa na publication ka emanya nasi bashari mnabwizi na tolo nonganzi jondro kaya bandi wahanyu ngamjo ka bashari mnabwizi ngemwadi ndrondro ngemwadi ndrondro tizamba banu hagodo hata mrugone ziba mrugone ziba za bashari shaboraha mruna sume bakomori hena mruna sume makaulu ya joka mbabana hena mruna sume iso joka mbabana yabana nzoni jibu haramu ya aferi ya bashari nitsena ngano nzoni jibu twala uparo Ahmed Yusufa ukangia hunu faransange bese Bretanyiho Ahmed Yusufa wende kino wandu akadom shangiria wemnikaze message wende kine mru ya kado mpara ukayabala kuswa bandrabu eza mzee wa hatu hamadambai kuswa bandrabu dungia ye para Ahmed Yusuf dungia bana zonabe Ahmed Yusufa wokaya na kesuru kati zentuzi ya uzini gajuja rifumbwe zetu sezaha ngabo dossier lourd zaha karjuja zifumbwe pa Datuzo murahe wabahi wende mbria kadumpara mwa kadungia baba na kuswa bandrabu za mzee wa hatu hamadamba yetsandra dungia na dungia yeparo Ahmed Yusuf shana nzuni mabia rokaya na ke tranquille na ke makinuka zentuzinu gatuja rifumbwe ze dossier lourd yazifanya rumwetsi ya hatu hata ngabo dossier yazifanya ye famia hahe owandu wa mwiya wesa ingula mapesa ndondondro owandu wa mwiya wo wadondo hao wedaye mapesa ya hao yehula Ahmed Yusuf wadamberi si kartina jenai hato wandu wakodenda wedaye mapesa wende wasoma hitomba wambe familia hoka ngadonda rasoma hitima ewajibu wamba ena masome na masome hitima na masome owandu wa mwiya wao wende wasome hitima Tizamba ngelujui henda sasa iho ngarjo huja prochaine marge to we dossier za hahi Ahmed Yusuf na kesure kangu joshi ngujonezi jujara mbebana na kesure ratizo muroha esaban kana ban nafasi parce que inde stimula niyo ngamfikiro kaya banyusi wandro shangaru resi wa daula ngamfikiro kabanu sikarna ushinda karitina autorisation habu karitina zinafasi za hatu rijabanu rimjibuni rijabanu rimdeni batu
ukasi ngamtsingoro nakanga sisi ngasi faible sisi ngasi ma faible shanyinyi nganya haki bufahari dini ndo chavanu mwambezo mwanzao mwedaze famiza hatu mwedema dhamana wa hensi ya hatu abanyinganya haki nyinyi shasi karsina haki wagara nzuri mwambie nukaya hena mrujo chavanu nguridewo na teho tsanuka ngujonda jawabu hena mrujo chavanu nguridewo ngujonda jawabu ngarjo jibu yode message handani wakomori hotukufu wa hanyu na mkema zahidi watukufu wa Komori ngani biromba bititi shala bonatsu wahina charge arma telefoni banu na tiaba na mwishia shanga jonja ntia la prochaine fois mwishi shanga ni biromba bititi rane janjia e message ya vili e message yinu namba ni biromba bititi banu wendo la mrumzade wola uparwa wo shamhini ko ikoni ukasha mhino su kwa juzi ba Komori hanira message banjuzi isa banjuzi hafanya publication sendevala titamna mdamba mndungutseho au jorigoli ganitseho njajibu njanzi andongo bala chancho ndatitsehe esayo uya hanira message harma messageri hakansa ni panu hansi hanirombesa ndondo yabo dommage tsaba anjo tamushie ye audio hizo washamhini hakansa nirombe sabo hata harmaze audio hizo nganjo mtu hambezo akamba nganjo dotia ye audio mwishe wanyi nganjo jandite audio mwishe wanyi ba Komori mone kwa wandu kweli kwa tiwema barikubaliana wandu ntujua warendeje sha ngo una problem ndondo shaka meme timjibu yabo timanjishia sababu shamhi ebani malapizo ya londa kazitahiki mndu madawe mndu amba ngawe na kila madawe ngazirisau makalujaya no bushamhini banungo jojo ni demimi ukabone gosato wedaba wepuhu amalizo dungo hamba wepuhu balizo kajonderanje wene gosato wepuhu isa ilonde kaulu mlonilo kamchu parsa ndugo za hangu malide ya shade hena mru nzondeye negociateur wepu izo katsuni derajata yo de verite tizamba badara ma message ukawiti parsa puho hangu iyo mastajabu iyo problem banunu parimunga mabuhunu pari homala honi hatu ngo mabuhu atungo kai homala honi hatu dera de petira timabuhu dera iyo mastajabu iyo problem yoke tsundiraje hata shati zamba bushamuhini karadi bango mrumda hazi ngawe mrumba banga we na wana zolizo namjibu ngawe na wana ngazirisawo mitsina hudeya bushamuhini tizamba yabo harimo message nganjo tamwisha ba Komori shaha kansi yabo hanideya hanipwani hansi hanirombesa ndondoro sidasa njamjibu shati kanza njo kamaza di ba Komori sanjo tazi odio mwishi esamanjo mjibu nganjo mjibu kutuke kutu mimi mkadon twereza mimi Patagon kana mvu hata kana tiso hata kana mali hata shawendeya hauni huwa yabo jilindo kaya nganjodiba jilindo kanga njodiba unideya wenideya nganjojibu isinabdaza sinabdaza weni huwa nganjodiba ikati badika njafa ikaunu watifu abo bai shaka njafa ngamina mu abo jua kanjodiba bangu bushamhi nganure jeitena wenide ya nganjojibu sinahujibu ari madire sinahujibu banu nuhere ya vokali nganjojabana director wa Komori weshi esaba nabo akanjibu banu njoja nishe wanjibu banu yabo tunjibu ukanjibu publiquement bushamhini yabo linda kanga njojibu kutu prochain message kan tujanu jibu banu ngiyango jodape mrumshaha udo ya jado anziho kaya tinje famia tunjia dawe nayi shanga jujanu jibu yomba byo kasuru ndondo bochamuhini sujai wala ikoni bomtsadze udungo suka mbandongo tsohelewa ba Komori ukawanyana so hidala mabajani ngwa unawo ndondondro ukashamuhindi gudo suka kwa tujwa mtono sebanu ukaboshamu hizo kazirendwa mrukado suka sime silamu siwana Komori mesilamu hizo kazirendwa mrukado suka kabasi mwana mkomoro subutaja ya jamu eleza boshamu ngazirisao kupoza nyile hizo
kupua zenyile hizo bezo za mrumzadi wa mrumzadi we abajo kila tansije ni mjibu ko imro tizamba banu mrumzadi ijo kile mjibu sha kut ganjo jani mjibu prochain message ganjo jani mjibu ndio kaba simrumroni hata madzia hanyu kaba simrumroni hata madzia hanyu ashiro mabiani yo de message prochain message jarongwa banu batukufu ngani jwar mo deuxième message ban tsanzano le tsako ngari njiao haruma ye mouvement rilemewa na msamani ta video mwishemba bintinti rilemewa yafanyiwa leo ni mouvement no wandu wahe mouvement rilemewa tsaino banu bakomori wala tsaino na msamahani tsaino nani ngana avance pa bana njomwishia karongwa banu paro Jackie uyu paro Jackie voilà rais chao kaya wananyuho bali mamadu na rijana na sambi wananyuho wewe zento wazifanyia sambi wewe inge ufanyiwazo kujajiviwa hata yonde maana namba kaya ye mwana yofana na mbaba chabanu siuka sisi ngarienga umundu hautuchozi wandu adabu amre jenu ambie tena wewe overhanuli yabo inge uve wala retreti kujaliwa ze haki zao kujajiviwa si wananyuho si wa baba huko fatihu kartujiviwa helo ndisa wentino tatuambia kaya mbaba itofanane mwana hezembi chati njema zembi gizo zinji wanadamu wa ngana vase babi ngani somba biwo imwisha babiwo yakarongwa mabite babite kitena fikiti hao halisi mana rekauba nukanga sarmanta kisharia sha eze menaces intimidation ne mashangaza gayo menji donc ngarombao mduka wakomori ngwajoshinda wajue hawinji juma hiyo voilà jeronda ne bwadima saizo independence richemeze uchafulo bonti juvani voilà sizo bas ngankasi yao tsawanu inde mouvement parao ari oparo rilemewa usukwa maude jumwa waparo wakomori wontipia ari maudu wela wo jumani wende wa manifeste harimo mjiwazi wa moroni harimo place de l'indépendance ezanda ni bwa komori wakomori hotukufu hanu na mwishendo ndondo mimi mwanzani mimstahini na mwishendo ndondo baba ni mianza ndo ka clair combien de fois wanyanasi wanu wa hele opposition wakanzo manifeste place de l'indépendance wakomori wafanya appel wakomori watsuhenda eziti mukadonga wakomori ziti mukado nsanu henda ndadaru gasina bese 2 mois bano au presque 2 mois wandra wa para wandu besela des mouvements besela de l'opposition haula mouvement ali rock ntujabala ambilo rock au roki wa para wandu wendo wa manifeste comme place de l'indépendance wa komori kwa agenda ya tsondra yabo urazida ne mwana mabahe Laurent Désiré wendo ndo tsondra yabo besena wa iliwasa ya wakaya yabana nzone na ezandani lezo na swanu kaya o wakomori kwa timalaba o wakomori wa mwelewani o wakomori ngwa jo ndo kaya rais wa hedaula azala sumani wendo lo mafaka nensi o wakomori ngwa una ndo kaya yensi rais wa hedaula ngufanya zestadiza hahi losu ala yo wajibu ya handani wajibu ya bilina nzone leze mwana mawa Jacques hazamba ndoba nukaya nguparo ka rais wa hedaula ngufanywa nayi ukaya ikaubidi rais wa hedaula ya paro wanyanya walobonze bana Sedilarifu bana Tosha bana Hasani Hamadi bana Dr. Zile nano wasaya rais wa hedaula kabida wa pare waje wa kensi bazima wareshawiri yensi yapana mtunjibwe manyansi woi ukaya ebane katsudo dunga ze message za rais wa hedaula dungo hamba ukaheni se rais ya rongo wangu so paro wanyanya walobonze wasehunu wajwa kensi bazima wangale yensi heni se rais wa hedaula ngutozamba badi hazamba kalo zinji bwa komori na mweshele yenu hata Tosha Johari so ya tai rais hamgracia juzi Tosha Johari na Tosha Johari atosa komoriza baridi kwa tuanza wase komori pasko ngwa juwawe izo warenda ngwa Masedilarifu ngujuanro ezimlida ukomori sidadaula shando wanruwa muyao mapesa ngwa juwa ndondondro sheri rais wa hedaula sodo wapara
heni setso wapare tsofanya apelika na msikia hunu bakabasi mrujo ujorondwa ndongoyo kabasi mrujo fungwa imana watu siasa barindi yabwe mwana mawo ishaki kabidi hajo yabwe karungwa abantu ikaubidia dise hizo ukaya nywanya nasi mlobonze Saidi Larifu na Hasani Hamadi na msihe hunu bai rais wa hidaula hamparani na mparani hata basi na msihe hunu jerike bazima ruaneze banazini shatoi bisema katudesha ze message za raisi tizamba azali tsoingu za bobanu kaya raisi katsu wapara yo error ya handani ezararutse na batukufu wajibu ya raruna nzo njibu manama manyanasi jakibano njaja ndeye ni wadeva ukabo jaki ngari jondo kaya wemru wa bolero wende kinema main droite wa bolero hata bolero haloola emanamana mshohahu bolero haloola emanamana mshewa hahu bujaki jaki hutoola kadofanya hazi wa aeropori hutoola eko tola za barindi hukatoola ho wizi mwakafanya iho zetike makado ziturne bogoba juyu mebule magari yevira mkana tamtsango mkado tsanga ni makado hibayaro bujaki ngono mkado tsanga hata umtsango makado tsanga mlenda mwelamba hindu mwenda mshakiki mwiho hezetike makado deturne bogoba juyu honjia hahaya zenda tazijulwa yabo za julwa bujaki yabo za julwa kango ukafanya maguyu yabo hatike yabo daunu wana nyumaka yabo za julwa ya directeur wa aéroport Poutini ho licencié enfin rajamba ho licencié ngor jobo ka hobeha en retraite anticipée indi mana kabe ho heli ndabokaya mkafanya wizi corruption nabozamba doka maungo banzo mjomo ni corruption biro komori iyo corruption iyo bojaki kofanya corruption manyana si jaki njaja nudi anu poshe usha iyo ne verite kabasi mjodozo abantu shahena mrujoja hena mundu ngujoja abantu yambila ze quatre verite yambila ye verite ukafanya corruption aéroport ngono ukafanya corruption bojaki donc yende mana hobeha Poutini hobeha retraité anticipé yende mana ka abasa hujuha abasa ngoyengo azali abasa ngo tsamba azali kasufanya ndongoyo heyabo watolwa heyabo ona l'ancien conseiller wa hereso hidaula bolero yabu yatolwa tizamba bolero halola emanamana mshoha hamlola yende mana abasanga wo control ni rais wa hidaula si haki wa Komoro ka inde system iliyo banabasa ukairaisi wa hidaula basa yeto wa mungu hamtowa akatufanya ziena ye emdola basa kutomkapshi ayone system iliyo basa kamtsogozi wana ba Komoro ngano suwa bolero hatolo abasange contre rais wa hidaula bari bolero hatolo yende bemba bolero njarme pejia ya bashar nabwitsi bojaki kon donc yende msamba aéroport hahaya de logobale hahaya abonda bwakado twazetike de logobale lobo hahaya kama ngojo hahaya yo corruption akafanya halafu longo jojorelezo kama udu ngwanzo ngoparo wa Komori wa se place de l'indépendance arendo a manifeste contre la corruption bojaki ngamjo michijolo zaba ngamjo hada ze famiza hanyu nwana hanyu shatinda si wa Komori wana tindasi wa Komori donc iyo wajibu ya raru wajibu ya netsina ba Komori po ya nena nzoni jibu wandu wanu nueleze nro ukamisi loja leso ala ilo ukangara nzomri jibu ngara nzombro ngo umrambiye ye problème ibirao harmayensi ze problème mona kangiso harmayensi quel problème mwamba wa Komori ngwatabi hao wa Komori kwa sulamba hindu wa Komori kwa tufanya hazi shamsi lo ba Komori izo mikala uzamba banu ukawandu wakabidi wale kezeyensi waoti c'est pas des étrangers waoti malgashi au de malien au sénégalais au tanzanien shanda siwa na Komori dirakabidi redeveloper rangalensi ya hatu raisi wa daula kujofanya ezilo muhimu des points phares des enzia les hôpitaux
adokamba maji zenzia tizamba l'électricité ils ont des points forts za hera soi daula shezabaki yabo na mkera twa Komori rambila ne vérité na minga nanzo l'artiste Jobanjo yeshiendo yeshiendo izona boba na basa Jobanjo yeshiendo uka rais wa daula wangu jofanya ze points farizo yo obligatoire zifanye shandongo wanakomora nje hazini des entreprises wanakomora tula hazini uenda si wakomora kabidiri rifanye les entreprises da si wanakomora manama mtukufu le grand patriote Jafar Ismail mtukufu manama Mwanze Zain wa mtukufu president wa RDDC Fakimra Dabi salama na zondile na mwishando ba Komori uka si wanakomori njajamba da si rilo bonze uka chaque année garso Komori c'est chaque été garso Komori rejar mazima shughuli wa mfano parce que le so ala hilo nganjo kaya wallahi wa Komori iharenda wa Komori wa jobu hematsu wa Komori wa jona kabla negosatori wala katurogo cha shahuro negosatori ila rezo iharenda wa Komori wa joji reveille uka efrenewo ekonomi hatu yefrenewo mwendelo wa hatu de yada yino samcho na lete wana Komori waso nje wa Komori wafanywa ziada mnungu bale mna 50,000 euro henda mangamiza harimo mfumo kamil hadare je hunu Komori balanga bo krizi nsina mba hinru hareje hunu hagitar mabaleni hareje hunu ifo ya libeze credit yakaupara ifo ya libo mtsango tsena ebo mana mabo bale 50,000 euro emana tubale 30,000 ababale 50 warenge 30,000 wafanya mna entreprise yabo wa hanti mwana nyuho yabo watomba ba chômage warenge mna 20,000 wafanya mashughuli kangu ufanya mashughuli hauranto mashughuli ufanya entreprise yabo ada ujo kanzo fanya ujo fanya plus tard no ufanya mbandongo ya haho urenti na entreprise yabo ese de mansha ya haho yode mansha ya haho naho maudu nge ujo do fikiri ndongo za ada shahudu anga mizemna 50 dollars kurudure jei na balabo enda lete harimaze 3 mwazila wa Komori wakabia wakaulamba hindu heze mashughuli wakaulanru wakahunda mapesa shara nguya dea ze 3 mwazo zihisa wandwa jazao hunu bananga bo krizi Komori wanandu kwatulamba hindu zenongonga zedona hii yo problemu ba Komori yo problemu izo ndizo wanyana sona kabidi wadwa fikiri ndongo jizo sidwa fikiri ka rais wa daula katu fanya ndongo no na rijipoze les bonnes questions pourquoi yinsi yatu tsohenda pourquoi omondolo wa hatu tsohenda pourquoi ba lo crise ngono ize culture za hatu omondolo wa hatu pourquoi c'est les bonnes questions comme on doit qu'un soit poser Charles do fikiro kaya azali katu fanya nayi azali ngufanyo nayi ngabo crise à cause ya rais wa daula ngafikira kara azalie rohabanu emrujo jabanu insinga johenda yonde sensi johenda wa Komori karifikiri wa Komori karikansira fikiri ko la kansira je pose les bonnes questions ngafikira kara rais wa daula yeroha yonde sensi johenda emma na wandu wakabanu jana banama madu wakabanu baka crise rikatabiha emma na watulekezende wandu wakabanu jana tena wandu wasambi parti joie rikarma crise rikatabiha na mweshelendo ba Komori baba sidwa zaraka wabadili ndongoyo azali tso itena ngamo mbonga bo crise tena ngabo problem yabo sa hiyo wandu kanti na rikanti bazima rangaliwa mala hutso hendelea rikanti je pose la bonne question emana ye crise nulo Komori za barindri na rente politique da si marani wasi na rijifikire wasi emana ko liba lo crise za barindri sambi hakabandu baka crise même avant sambi nezing namrehem ya mlazebanu vema Mohamed Taki Abdul Karim nana azali ikilibalimu dena madu wa jabanu baka crise tujunga bo crise azali tsoinga mwamba bo crise tena ele ye jawabu ndali ye solution ndai bwa Komori ye solution ndai yene mana kanga shanga ukale wo aringwa jwao maudu ndo manifeste maudu place de l'indépendance contre la vie chère contre les problèmes ya hensi ya hatu izo mengazi ni shanga za uswafi Mkomori na kensi ya fikiri kati noti chideheli na banema na banu
bane mana manzo mwana manifeste mana o wakomoro watujo huja imana mrongo umwe fungwa bojaki mana mrongo umwe fungwa dabokaya kamtuna manifeste kamtu handa muhamba zimrooni shanga mwendao mwa arimu afanya revolution sisi azali bonsi mfanya Madagascar banile mana mtsungora ngo mwefungwa ngona hama Fuadi ngabo ya rengwari ya fuwa para Fuadi harengwa fungwa Fuadi inde mana kangabo risque mwende mwa msemuroni mwende mwa menye tout ce qui est communication mwende mwa menye les bâtiments publics chaka mtu henda mwa manifeste zinone harma yensi kamtu henda kamtina zefikira hizo ngamtsingo zambari mazerezo kamtina zefikira hizo shanga mwanzo mwafanya revolution hama Madagascar inde mana ka daula Komor kwa na mwichililiani daula Komor kwa na ukubali banata sanyi mwende mfanya barua mbeha ho mbihanda hu namnambi mtaye autorisation msamani kamfanya barua na msamani batazini wazamba banu kwa jafanya barua wataye autorisation msamani kwa jafanya kamjafanya mtaye autorisation yabo mjona manifesteje ikamjua kama mjergo mfungwa donc wa Komori ngantemize message yinu nganimparinyo tipia ko tukufua hanyu mrati kubali usukwa maudu mrihende place de l'indépendance mrati kubala hadalo wana ba wanruwanu ngo banu hanrabu wanruwanu ngo banu hafaida za hao tizamba banu ye problem ya Jacques ngono msikubali ba Komori mnduna bako hahe mratawe batali baizo nrabo wana wananru wanzomba inruwali wananru jifikiria wow shakwatu kwatiban hema hoza wana Komori msikubali ba Komori mrende maudu ba ijokiri wanronde maudu wanronde afanye hila wanru olwaya nizo sinizori tahao ngarsawe amani no salam ya hensi ya hatu izo zabari batukufu ngarkazobano merci beaucoup assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci